Bangau putih di wilayah Jalalabad, Kirgistan terlihat membangun sarang di atas tiang transmisi listrik dan menjadikannya habitat tetap. Sarang besar berdiri di atas jaringan kabel dan digunakan setiap tahun untuk berkembang biak. Warga setempat menyebut burung tersebut telah lama tinggal dan tidak mengganggu aktivitas sekitar. Pemerintah Kirgistan melindungi bangau putih lebih dari 5 dekade, sementara spesies ini tercatat dalam daftar merah nasional sebagai satwa terancam yang perlu dijaga. Masalan, men shu yerda turib cho'ng'oydim. Shu yerdan qancha yil yoshga chiqqan bo'lsam, shu yerdan sherlik bo'laman o'zim. Mana shu ilak-ilaklar, shu men yosh kezmagan beri bilaman, shu yerdan oziqlanishadi, shu yerda turishadi, shu yerdan go'yishadi, shu yerdan shu go'yishib, jayin qishni bu yerdan ketishmaydi. Shu yerga ne desam bunday. Qisqasi, postoyanno bayrilab qolganda bergachi bular. Bularning hech qanday hech kimga ziyoni yo'q. Shunday nima bo'ladi. Yılda şöyle girişiyor şimdi. Elge bayır alıp kal desek olur. Bizden el dile bularda жақсы kabul aldı. Bularda barıp atkan, korkutkan, ürkütken андай atууларды biz bilelek biz. Oşoндуктан алар şu bizden жерге жақсы bayır alıp kalıştı okşayт. Hazır uyaları жылдан жылга көбөйүп, uş жерде өздөрү өздөрү табиятка да көнүштү окшойт, биздин климатка. Уш жерде биздин айылдын көркү деп койсок деле болот. Биз көргөндө сыймыктанып ушинтип жүрөбүз. Masalan, men şu yerda turib cho'ng'oydim. Shu yerdan qancha yil yoshga chiqqan bo'lsam, shu yerdan sherlik bo'laman o'zim. Mana shu ilak-ilaklar, shu men yosh kezmagan beri bilaman, shu yerdan oziqlanishadi, shu yerda turishadi, shu yerdan go'yishadi, shu yerdan shu go'yishib, jayin qishni bu yerdan ketishmaydi. Shu yerga ne desam bunday.
Кыскасы постоянно байырлап калганда бергечи булар. Булардын эч кандай эчкимге элиңе зыяны жок. Ушундай неме кылат. Жылда ошол жерде жүрүшөт ушундай кылып. Элге байыр алып калды десек болот. Биздин эл деле буларды жакшы кабыл алды. Буларды барып аткан же коркуткан, үркүткөн андай атууларды биз биле элекпиз. Ошондуктан алар ушу биздин жерге жакшы байыр алып калышты окшойт. Азыр уялары жылдан жылга көбөйүп, ушул жерде өздөрү менен өздөрү мынакей табиятка да көнүштү окшойт, биздин климатка. Ушул жерде биздин айылдын көркү деп койсок деле болот. Биз көргөндө сыймыктанып ушинтип жүрөбүз. Jahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.